Oguyaba omuhindi kandi zabazirisha hamushanju zihangwe obwishenjero ry'ihanga ryahurira amasasi na ofisi z'abanyishenjero omucombeko ekirukweta Raj Chambers ekirukushanga ha Parliamentary Avenue nuko kwikaho bakashanga omuhindi obire nahora abanyishenjero sente yaterwa wa security amasasi agamwiteraho. Nebatugamba nti omusajja ali yakubiwa abantu amasasi kwe kukayo tugezo tukayonga already abantu bafutuka nga bangi okunonya omusajja lugandi wa police adusa akoze eki agenze abadaze musako sake no bagita TFC tusinga kulaba oba police abajja okwewolawo sente ne bakola ki doza ne basasula mu ngeri yaabo so tugezo okulingiza mu dinisa tulaba omuyindi nga bakoze eki nga agudde wansi mu kitaba ky'omusaayi. Omugambizi wa polisi Patrick Onyango yamye makolaga ngukanda waterwa amasasi yabaryo muhindo wamanywanka utamu bandari kandi obira director kandi hamwe na manager wa Yoko Banka kandi obire na korati zimbe nchuchumwe omu room B004 2020 yafuna loans biri loan esoka je tuyita coded eri je bakusala ko basala sente ezo kuva ku misala gwo omusala gwo singa musala guyingira nga bagikola ki nga loan bagitemako ate nafuna loan endala ngeno yabada jabuzi nakola ki nasasula naye kati loan zino bona badageza kokola ki okugisasula nimamubalira sente ndoza tamatidde natandika okuwogana natandika okukayana naye yendowooza bade yechaye oguyayonjera yagira ngu owamutera amasasi yaba natambura boda boda kandi yabari omupolisi ugamanyanka wabwire Ivan owabire ayegurize miliyoni 2 aha muhindo ogu omwaka gwa 2020 ezibire zikimuremere kushashura obwa hati na Hugo Police aba CCTV technicians baze bagenda kugeza ko kujjayo footage eyo balabe kiki ekibaddewo akatambaako kiraga ki ani yakoze ki katugenda kufuna ki CCTV eyo tulabe tukakase kiki ekibadde mu room eyo kubanga babadde babiri bokka gashoka Jimmy Muhumuza.